بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna sang lit iwan puji patuhan ta Rabbul Alamin. Tuhan mapatut puji yung sang liton lagi pagtag-ipunan. Tuhan bayang ulungun, bayang kasiun lagi, bayang ampunan na piyapan niya rin niya. Damikian salawat salam anjungjung anta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iwan na sin mga halina, iwan sin mga sahabat niya. Iwan isiyus yun na rin nga umat akhir zaman. Nang gawayunggong nakakahinang niya. Iwan sin mga sahabat niya. Alhamdulillah, in pengajian taharum ini fi ahkami salatul jumu'ah dengan mga hukuman sin sambahayang Jumat. Sumiyat bidalik li jama'aha al-khalqal kathira. Tiyawag sayo na dalaw Jum'ah sabab napun, natipun, nahambukin kamatauran sin piyapan jari. Wa yawmu afdalu ayyam min usbu' in adlaw niya yaon labi marayaw adlaw halom sin hangkapito. Hati niya in hangkapito yaon in labi marayaw adlaw amunin adlaw Jum'ah. Liqawli sallallahu alaihi wasallam min afdali ayyamikum al-yawmul Jum'ah. In labi afdal labi sarayaw-rayaw adlaw niyo amunin adlaw Jum'ah. Atin halam sin hangkapito imano siya nakakampong sinadlaw sin zaman in labi marayaw rain doon haadlaw tayaon amunin adlaw Jum'ah. Demikian keriwayat sin Muslim adallallahu anil Jum'ati man kana qablana wa kana lil yahud yawm sabt wa kana lin nasara yawm ahad faja'a Allahu bina fahadana li yawmil Jum'ati. Maksud artinya inallahu subhanahu wa ta'ala inna kauna ding katuyad to wala sila tiyunyukan sinallahu ta'ala fadlaw ini. In maksud amin adlaw sarayaw-rayaw in mga sila Yahudi in adlaw sarayaw-rayaw kanila pagtipon-tipon nila pagpunpun nila amunin adlaw sabto in mga sara adlaw ahad na tiyon atawa dihil kato sinallahu subhanahu wa ta'ala in adlaw inityon nyo kan kita nyo adlaw Jum'at isab in pagpunpun sin kita nyo. Yushra' istima'ul muslimina fihi litanbihihim ala idhami ni'matillahi alayhim wa syuri'at fihi al-khutbatu litadhkirihim bitilka an-ni'am aw ni'mah wa hathihim ala syukriha. Siyara sinallahu subhanahu wa ta'ala in pagpunpun ha mga Muslim haadlaw yaon maksud himation sila sin kalagwan sin ni'mat sinallahu ta'ala doon kanila. Imatiunin manusia, patumtumin manusia, in tao nalulupa patumtumun, in tao naliligap, damikyan, pasayhun, sin ni'mat, sinallahu ta'ala doon kanila. Dengha mga ni'mat, laung tagin hawa, ang kiyarihil kayo mo sinallahu ta'ala. Iwan sin ni'mat, amuin, giyo na muroon, hagin hawa mo. Iwan sin ni'mat amuin dihil kayo mo sinallahu ta'ala ha mga kakukuya kan sin pangatayan mo sin pangatud mo labi luma ni'mat akama tiukbal mo kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan siyara sinallahu ta'ala in magkhutba magdihil wasiyat
magpatumtum ha mga nikmat yaon iwan mang dihil amuin laung ta bisara himumungan hasupaya in manusya tarihan himinang sindaakan lawiluwa magsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. In himumangan syukur pagsyukur biya na sinsambat ipagkasuy-suy na to darindi in pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala mattan bukun hadjaring ha imyan kaw alhamdulillah. In mattan pagsyukur fa Allah ta'ala amuna in magmatuyo in manusya tumunay sindiakan sinallahu ta'ala biya sin piya kita kato sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kapag ibadat niya magpangubag in si kanya in maksud niya rin dito amun iyan sa sinaisa magsambahayang ka magibadat ka sambilin si kimulang nabiyabiyahan din hantang at tatakallafu hadha kad kafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar masi naman ko na timutunay sin pag-ibadat in takalluf fagyan namun biya hinang di mo siya bugtuan sa hingga di mo madawat tinambok hinang yaon. Napiatumtum siya sinakay sa bihadto. Sabihin sa iya ang punin parusan na kauna iwan sin nakahuli. Nalang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bihadto na yung kahalan in piya kita niya hapag ibadat na ito bilang ti pagsukul na inagin afalam ako nabdan syakura. Habihad ting kahalan dihil ka na sinallahu ta'ala gaman siya nagmatuyo nagibadat bilang ipagsukul ni Allah subhanahu wa ta'ala. Usudiat fihi salatul jum'ati fi wasatin nahar. Siyara sinallahu ta'ala yung sambahayang jum'a yaon ha gitungan sinadlaw. Liutim mulin sima'u fil masjidil wahid. Iwan tang busun in paghambuok doon ha masjid. Hambuk masjid na siya. Kan nalawi afdal ng onding mga masjid tud malago doon kita matipon. Malingkan bang sa pamaba di na siya umabot na saan na kita sumambayang lisabdami ka na mga kamasjid-masjidan ta. Sabab long tabihaon timaw di manu siya na imasibiin masjid. Wa amara Allahu lil mu'minina bi huduri dalika al-istima' bidalika al-istima' wal istima'ul khutbah istima'ul khutbati wa iqami tilka al-salah. Diaksin Allah subhanahu wa ta'ala in mga namamarat saya pahadirun pakadtuon hapag tipon-tipon yon iwan sindumog sin khutba iwan hitinugin sa bahayang inagisin Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' o kamu mga namamarat saya sari na sa in mayroon na mamarat siya fallahu ta'ala bang sila pagtawahon na maligkuat sa ini tanda bangin mano siya si mambag sin panawag-tawag sinadlaw jum'ayaon in siya taraiman fallahu ta'ala apabila manawag-tawag idanu di alis salati mi yawmil jum'ah pabila manawag-tawag haadlaw jum'at manawag-tawag magsambahayan haadlaw jum'ah fas'aw na pag-us-us kamo madtu manumtum fallahu ta'ala wadarul bay' iwan binan niyo in pag-usaha niyo in pagdarang niyo di nga hali ni in pag-usaha in pagdarang di akan kato sinallahu ta'ala amin papag-usahan kita pagdarang inyan jari at tawakan di akan sintuhan di nga mga sarayaw-rayaw sa hinang labi luwain mga tao taka ahli amin na napakahan nila sumakaw ha zaman yaon na nawag-tawag in mananawag-tawag ha masjid in pahadirun ko madto pasambakon ko sin panawag-tawag yaon patumtumong fallahu ta'ala in pagdarang mo hawak to yaon di na siya manjari iaram na siya suway mo yat tuhibin sa wabinagisin wadarul bay' binan in pagdarang dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun indamikyan yan amon yan in labi marayaw kanyo bang sadya kay ingatan niyo hati niyawang mo bininin pag-usaha mo yaon timunay ka matom yung tilabi marayaw kanyo agkana lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayro ni kabin sinhambok mano siya lan tada'a
Wairo ni kabin sinambok manusia lillahi azza wa jal kana sintuhan niya illa malainkan badalakallahu minhu wa huwa khairum, malainkan gantian sinallahu subhanahu wa ta'ala kaymo amin labi marayaw rin sinamun binin mo yaw, labi marayaw rin simbinin mo yaw. Bihan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ada kala aun tao masusa law niya mataw din nagbayak ka ako beni magbibibin to nari maugi ka binin darangan niya. Natumtumun mo ba tumtumun ta bangyawng binin mo karna sintuhan mo insyaallah subhanahu wa ta'ala lawi gantian sinallahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Biasin Nabiullah Ibrahim alayhis salam aun kura dihil ka na sinallahu ta'ala lawitod kalasahan niya. Si Abu Tasur Qissan sinallahu ta'ala kalasahan tod si Nabiullah Sulaiman alayhis salam. Kalasahan niya tod in kura yaw. Sambiling kiyaunan hambuok waktu kaya lupahan niya wala siya nakasamahayang zuhur. Sambil ihabutan sinasal sambil maray na tumugo minsuha. Hahalyat tunalikap siya sinlasan niya kura pag ayurahan niya. Piya pasumbay niya kataan in kura kalasahan niya. Kana sinallahu ta'ala. Sa giyantian sinallahu ta'ala amunin hangin. Pagsakatan niya pakain siya. Bihan. Unuhin hiwin mo kana sintuhan mo kantian kayo sinallahu subhanahu wa ta'ala. لو ابن قيم كان من هدى نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادة يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو أفضل يوم العرفة على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعي. لو ابن قيم in kiaw nanding ha mga panghindo amuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lagunin adlaw yaon mulyahon siya iwan dihilan tuod siya katantuhan halga amun ibadat duway ni kaywanan adlaw. Sumakawalong sin mga ulama hawn in marayaw adlaw Jumat at tawakal yawmul Arafah sa nasabot ta sin lima bayaon in nga mga ijtima kahalan amunain lang talawi afdal amunain pag-ijtima yawmul Arafah sababin yaon ijtima isab singkatan mano siya katiling sin alam biasin in ijtima qaum hadlaw Jumat wa kana sallallahu alaihi wasallam yakra'u fi fajrin bi surati alif lam mim tanzil suratul sajdah iban sin hal ata 'ala al-insan suratul insan amuinin pagbasahon sin Rasul Fajr suratul Fajr yan ila anna qala sumiyat Syekhul Islam Ibn Taymiyah yaqul innama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hatain suratain fil fajr al-jum'ati li'annahuma tadammanata ma kana ma yakunu fi yawmiha wa innama huma ishtamalata 'ala al-khalq al-adam. Lang Ibn Qayyim benar tu din kayo ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam basahun na in dua sura ini Fajr hadlaw Jumaat sabab bukun kana amin lang tahadlaw na yaon amin kana wa yakunu fi yawmi sumakawa in sura ini dain doon lang tain kahalan sin kapapanjari kanadam iwan sin janji iwan sin deng mga pagsusun sin mga ipon iwan na sin adlaw kiyamat iwan na sin adlaw Jumaat aw tina nagyukup do ning kahalan amin danan hikatumtum sin mga manusia tujufallahu subhanahu wa ta'ala katumtum sin papanjari niya katumtum kapapanjari kaniya katumtum sin kawapat iwan sin adlaw akhirat iwan sin nga mga siksa dahil nga mga lawta amin makawata atawakan
doon hadlaw Jum'a yaon min khasa'is al-yawm al-Jum'ah. Amin din doon ha karakteristik lang sinabuk bahas hadlaw yaon istahabbu kathrat as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Piag marayaw in pataurun ta in salawat ta pajungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi lailatihi. Haadlaw niya iwan haruman na liqawli sallallahu alaihi wasallam aktharu salata alayya yawmal jum'ati wa laylat jum'at. Patauran niyo in salawat niyo marika ko haadlaw Jum'at iwan sindum Jum'at. Yan. Dahil hindi kita magpatawad sin salawat. Na ini misan kita puspusun ten salawat ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam aun dalil makawa ta india kita adlaw Jum'at yang papagsalawaton. Wa min adamil khasa'is al-yawm al-Jum'ah. Dahil ha mga damik yan makawa ta sa lagu-lagu amin kiyabay ta dahil doon adlaw Jum'at yaon. Salatul Jum'atul lati nahiya min akadul furudul Islam. Amunin samayang Jum'at amun long ta fiyardo sa lagu-lagu sin Islam. Wa adamul al-mujami' wa min a'zamil mujami' al-muslimin iban sa lagu-lagu pagtipon sin mga Muslim. Yan. Man tarka thalathat al-jam'i tahawunan biha taba Allahu ala qalbi. Isyusyo in binin niya. Wala sa simambahayang tungka Jumaat. Wala sa imatin. Lapatum na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan niya. Nabang nalapat na yung pangatayan sin mano siya, akong di na makatudjumat to pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban day doon palang tamakawa, taamin doon hadlaw Jumaat yung karayawan niya. Amara bi iktisali fihi, dia kita papayguun hadlaw niya yung wa huwa sunnatul muakkad. Sunnat muakkad in mamayguin hamuk tao. Hadlaw yaon. Sunnat muakkad. Hangkan na yato in mga nag-uusa-usa haring katabu-tabuan nila, yuhulas-hulasan sila, naglalamugay sila ewan sin tao, subay amuin doon na sila asal bangho pa mo kunong early patod sila maun. Mui, paway nila, supaya sila makapaygo-paygo, makapanglano-lano, makahadir man to sinadlaw Jum'ah. Damik yan, hadlaw Jum'at yaon, istahabot al-taygib. To taygib. Piyag marayaw in magpahamot kita. Dahil ha mga sarayaw-rayaw, lana mahamot, usalun ta siya, dahil harukayng adlaw. Yan. Dahil nga mga sarayaw-rayaw, mala na mahamot usalun ta siya. Damik yan na adlaw Jum'at yaon. Piyag marayaw in tumakbir kita, awak to kita harap madto pa, masjid. Sabi ko ni sa takbir, amun piyag kusog mayaon. Amin halam sin pangatayan mo, timatakbir ka o sa harta miyaman ako harap madto pa, masjid. Wal istighalu bis salatin nafilatin wa dhikril Qur'an al-qira'ati hatta takhruja al-imam lil khutbati. Iban likapun taingin mabaranta magsambahayang sunnat. Ang kanay nilang niya lawi marayaw ang kita niyo makakadto mubakiran. Mubakiran. I mean early pa ko madto. Pamasjid, sambil ko makapagsambahayang sunnat, iwan makapagdikir, magbasa Quran, sambil sadyain imam, gumawa na, yakni sumakat na siya madto, pataas si mimbar. Wawujubul insat lil khutbati idha sami'aha o sami'aha. Fa in lam yansit lil khutbati kana laqiyan. Wa man laga fala jum'ata lahu. Wajib in humundong in tao bang niya karunguan na in khutba. Bang siya di humundong sinyaon na nag-khutba in bisara niya bisaraway kapusan wayroon Jum'at niya. Hati niya riyad to ko matalwi lang nakasambayang Jum'at. Inatisin la ka amin bisara wayroon di siya bisara lusa
Bisan pa marayaw imbisara mo, basta kau nagbisara, inyan di siya makajari. Tahrimul kalamu waqtal khutbah. Iharamin magbisara hawak nag-khutbah. Fi masjid marfu'an. Walladhi yaqulu li sahibihi. Damik yan hisiyusuin imyan. Haraig niya yaun. Haiwan niya yaun. Ansit hundong kau. Fala jum'at alaw. Sambil tao imyan yan tulimang. Naway resab jum'at niya. Mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil di mataudtod mano siya nakarugtol sin pakaradyaan ini. Sibu dahil nag-uwala yung panghati wan sinuway panghati. Haadlaw jum'a mataudtod din mano siya nakarugtol. Bang takita-kita un labiluwa long ta mga masjid da kula ang pagtitipon-tipunan sin mga tawang panagkita. Doon na gumawa suy-suy nila bang yaon nagukutbain in khatib na inyad tulitud siya manjari. Di manjari. Wayroon da sa bahayang nila jumaat. Wayroon na pahala makawa nila. Gaman mahinang nasadya siya dusa. Meta di mahinang dusa. Inliangan kay mo sinallahu ta'ala iban rasul niya na inang mo. Inang mo. Dahil nga mga hadlaw jumaat pa, kiraatu suratul kahfi fi yawmiha. Hadlaw niya. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نورا من تحت القدم إلى عناي سماء يوضع به يوم القيامة غفر له ما بين جمعتين. Isyusu yung nakabasa sin surah kahfi tangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa haya habawa sin sikinya sa bilyad tumangkat pataas sin gabon. Iwan mahinang niya ilaw hadlaw kiamat. Iwan ikaampun sin parlusahan ni hantara sin dua juma'a. Yan indeng ha mga kalabihan makawat hadlaw juma'a. Damik yan hadlaw juma'a anna fi sa'atan ijaba. Aun ding ha mga waktu yawn amin tatay maun induamu. Hadis din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Inna fi juma'ati la sa'atan la yuwaqifu 'abdun. Bunar tuod hala hadlaw jumaat yaun aun waktu timindog inambok ipon muslim wa huwa qa'imun yusalli sartain siya timitinog si masambahayam yas'alallahu shay'an mga yusef Allah ta'ala uno-uno na illa a'tahu iyahu malain kan hirili sinallahu ta'ala in uno-uno piya ngayon niya. Damikan hadlaw jumaat makawasin manusya. أن في خطبة الذين يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بوحدانيته ولرسوله صلى الله عليه وسلم برسالته وتذكير العبادة. Demikian din doon hadlaw Jumaat yaun aun tud maksudnya in manglagui kita fallahu ta'ala. Pujihun minallahu ta'ala lagun minallahu subhanahu wa ta'ala. Magnek saksi kahwa katunggal sinallahu ta'ala. Iwan magnek saksi kahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam siya piara. Iwan inyon pagpatumtum damikian na mga ipon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikian ha adlaw Jumaat mga kiulungan sinallahu ta'ala. Nasabot Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim fi kitabihi Zadul Mi'ad. Dahil nga mga intaod niya hanggatus iwan katluan tagtuin kafaidahan niya makawa. Sabot niya yan. Ang kanain mga manusya subay na dihilan halga inadlaw yaon. Damik yan piyag marayawin magtakbir nasabot tayo ni kaina. Piyag marayawin takbir harap ko man pa masjid abang apabila fa idza dakhala al masjida salla tahiyat al masjid rak'atain bang siya makasud na pa masjid na sumambahayang na siya duang karakaat. Yan sumambahayang na sa duang karakaat sambahayang. Demikian lang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Fal-aula liman ja'a ila al-jum'ati an
yastaghila bis salati hatta takhruja al imam lamma fi sahih min qawli sallallahu alaihi wasallam thumma yusalli ma kutiba lahu. In labi marayaw hay siyusuin makaratong matupa masjid sinadlaw Jumaat yaw ligapon nang ginhawaran niya sin magsambahayang sambil sumakat nin imam taas makhutba amiti maksud sin pagyan liyukhrid hatta yakhruj al imam kunya to gumawa ding masjid sa amun sumakat siya rap madto gumawa siya rin doon ha unahan na yon rap siya madto pa mimbar amun yatin pagyan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ma yata'allaqu bis salati nafilatin qabla salatil jum'ah. Long ta inyadto insambahayang yadto bukon yadto long tahi sabuton ta siya magsambahayang ka pag-uusin atikad mo insambahayang mo yaon amuin ratib sambayang ratib at amuin masuok siya o tawakan muqayyid amuin nag-akad siya iwan sin sambahayang Jumaat sumakawa ini tikad sin mamuk manus siya inyang sambayang nawafil ding mga sunnat sadya siya nabang sa pamain manus siya mag-tikad siya inyaon nawafil na mas labi marayaw pa siya amuin di na siya sumamang sababin mga sahabat maghibayat sila rito aun din kanila magsambahayang faminhum law niya mun pagkat nila pamasid liga po nila yung bara nila mag-ibadat wa minhum man yusalli 10 rakaat wa minhum man yusalli 12 rakaatan wa minhum man yusalli 8 rakaat aun din kanila magsambahayang hangpo rakaat aun din kanila putagdua aun din kanila 8 iban din kanila mababa pa rin hadamikyan nito yan hindi nga mga hinangsin mga sila mga kasabat. Ang sabihan na sinsambat, subay ni tikad tayo ito na fila sadya. Haway nung pen imam pagkat tumu early pa kaw, magsambahayan na kaw Jumat, magbasa na kaw Quran, at tawa unun, magsambahayan na kaw magsambahayan na kaw sunnat, uno-uno na ito. Sa ayaw mo sadya niya, tayo sambahayang mo sunnat yaon, mukaygid siya matiman sinsambahayang Jumat, wahirun siya, sambahayang amuin, lang ta, mukaygid at tawakan, wahirun kabliyat ang sinsambahayang Jumat. Sa inyat mo rin dito amuin lang ta sunnat nafila biada sin kaybanan lang ta mga magbasa ka Quran yaon illa bang imam ito na si makat na wayrun na sambahayang na illa tahiyatul masjid wayrun na sambahayang na malingkan tahiyatul masjid. Sumaka wa aun siya sambahayang wa hada yata'allaqu nafilatin qabla salatil jum'ah falaysa laha ratibatun qabla fa inna maratibatun ba'daha sumakawa in ratib pag yanon siya mapwasin sambahayang dengan kiabit asin hay muslim idha salahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 yan dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangmakus na kita sumambahayang sambahayang Jum'ah 2 rakaat sumambahayang na kita 4 rakaat aun palang tabihan hadith kana ding sahih isab sahihain annahu kaya riwayat mutafaqun alain hadith ini din kan Ibnu Umar kana sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da jum'atin rak'atain puasin sambayang magsambayang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat yan. Demikian dengan mga salatul Jumaat. Dengan mga salatul Jumaah. Bangsa upama niya pagkadto ta sa upama sinamok ambok toyon pagkadto niya pataas atawa kan pagsakat sin imam pataas na khutba ng pasya simod yan na khutba na ayaw na siya magtulimingkod. Ayaw na siya magtulimingkod. Ay na siya magtulimingkod. Sabab, labi marayaw in sumambahayang siya 2 rakaat.
sumambayang sa duang karakat. Longsin kaiwanan, pangasubuhan, haung tuan in labi marayaw in limingkod kami, atawakan amuin sumambahayan kami. In jawab din dito, labi marayaw in sumambahayan kau. Sababing kaiwanan lang niya, in pagdungog mo niya to wajib, in paglingkod, in pagsambayang mo sunat, in niya to din ang mga dalilakar sadya. Adapun in daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pasambayang unin tao. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza jahadukum yawm al-jum'ati wa qad kharaja al-imam falyusalli rak'atain. Pabila naka dimatungin ang katawrain kaniyo adlaw Jumat pagusyat tunan imam kataas at ining kharaja rin di mga tayo bukun gimwa. Sa simakat na siya madto pataas. Gimuha siya rin nga sa apan niya yun, namun kaglingkuran niya, simakat siya madto pataas. Falyusalli rak'atain, sambahayan kamu, duang karakat, mutafakun alay. Yan. Aun palang tabihan ding mga kaya nasabot, hambuk usog, hambuk usog, liana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara rajulan alladhina jalasa qabla an yusallihima. Aun hambuk usog, diaksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, limingkod siya magtuwi. Pagdatong niya, inagi si Rasul, farka rak'atain. Tinug kau, ruko kau, duang rakaat. At ini maksud dito sambahayan kau, duang karakaat. Sunnat. Yan ding ha mga kalabdihan na tawakan makawat rin ha hadlaw Jumat. Sumakawa aun patungtung. Siyabot din di. Aun waktin manusia hadlaw yaun pagkapag-adlaw pagtipon-tipon. Tano? Law Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa amma ma yaf'alu kathirun minan nasi min taqdimil al-mafarisha wa nahwiha ila al-masjid yawm al-jum'ati aw ghayraha yawm al-jum'ati aw ghayraha qabla dhahabihim ila al-masjid fa hadha man'un indal ittifaq al-muslimin bal muharram. Aun pag ginamon sin mga manusia, inamon nila kamatawaran denghat kamatawaran manusia, biya na kathirun mo kun sabsiya katan. Sa dingha mga kawakan ta manusia, mataw dingha mga manusia, in pag ginamon nila paunahon nila matuin sudyara tawa kanin hanig nila pamasjid hadlaw Jumaat atawa ka rin haununo adlaw na. Hati na rin dito, mapuas din hadlaw Jumaat, haununo na, biya na sin salatul Eid. Makauna rin pag kanila madto pa masjid. In mga ini, liyangan siya, piyaghambukan si mga Muslim. Mayta, ada kalalong niya, wahal tasiho salatu ka ala dhalikal mafrus, ada kalalong taong mga nag-etika doon, masahaban sa bahayang mo ito, mga sa pama, bukun makaunain, insudjara mo rito, saril lang tin mga hal din dito, wayon de sablong tabukon katanim biya magpakaitiga din mga tao pagpaunahon nila, hindi mga sudjara nila madto, atawakan hanig nila, bat amuya tinikatay masin sa bahayang nila. Sa inyat to, yung mga tao, aung tao, magniyat, paunahon niya madtin sudjara niya, supaya siya, di kaunahan ha mga tampat nito, masuka ko pa imam, bihan. Masuka ko pa imam, atawakan lang na magunahan sa anin tao. Misan pabihatin man niya chinmano siya inya to di siya makajari. Di siya makajari. Law nga mga duay ni fihi qawlan lil ulama li'annahu ghadaba bibiqatan fil masjid bil farash dhalika al mafrus fiha. Sababin niya to hikaruwal ha mga tao doon namin tampat ikaruwal ito mga tao na kauna rin kay mubutangan mo siya magtuy. Sin sudyara mo biyan muna kauna pa rin kato. Long Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah may ta siya tulyangan in kahalan niya to hasawab nakasulang kita hasyara dua in upamahan niya sa dagbusan sin nasulang sin hambuk tao bihatin kakahinan niya. Deng hambuk kanya diaak siya an diaak siya pakadtuon
paunahon ding ha, amin patunayon mo na madto pa masjid, bukon paunahon niya uno, sudyaran niya. Siya indiaak pakadtuon. Ta'akhuri wa huwa ma'murun yatakad takaddum. Bukon siya magpalit, paunahon nin sudyaran niya, inya to bukon diakan. Sa indiakan kaniya, siya muna madto pa masjid. Kana lang siya na, idha nudiya lis-salati mi yawmil jumu'ah fas'aw, paus-usun ko madto ila dzikrillah wa dharul ba'id. Miyatin maksud kana subay bukon paunahon min sudyara mo sa ikaw muna madto pa masjid. Yan. Ini kamaruan niya dukal sin kaimanan jihatil ghadabihi li ta'ifatil fil masjid. Dukal sin kaiman na amin mga nagkauna. Sabi yat tumapunto din sapan sa hinga wala ako nakaratong madto. Yaon sudyara mo, aon nakauna rin kayo na masusa. Sabab, in hukuman, sinsara, suba insaf paunahan, amyotin paunahon. At inisusin na kauna, tao piaunahan, subay siya mo ito paunahan. Nabiya din yung kakatusin tao na kauna rin kayo mo bang yung biutangan mo sa sin, sudyara mo, at tawa uno nakataan. Hangkan na yat tumakirungan sinallahu ta'ala, la supaya aliante mga yadto suway kitain muna siwo dahin sambahayang Jumaat iwan sin sambayang Idil Fitri kan na Idil Fitr mang kita mawa sin makakadto amin early pa nasuway kita na magsakap early pa diat tuman jari kadtuan mo sal kupa sal butangan mo na sin kuan butangan mo na sin unubay ni sin sudyara mo pag-usin ikaw mag-late-late ko, sal dalawang miyato rin sudyara ko. Aung ding ha mga tao, lapit adlaw pa siya magsadya na siya sinsamba. Siya mato. Sabi misan siya ba ito mabigo siya sa mayta. Yat to nasal kaya butangan sin mga sudyara, sin mga baloy sin kayo. Sa ini ko ito pagkahaway na nginom-kinom biyan. Ina to. Bukon niya to rin ha mga marayaw. Bukon biyantin mga marayaw. Impagyanon sinsara, mag-apas-apas pakarayawan, bukon sudyara yung paunahon. Sa baran in pakadtuon, paunahan sinsapan at tawakan baran itukbal fallahu subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Yan mga kiulungan sinallahu ta'ala. Karena misan wayron sudyara wayron nunukat antay mo din ibadat sin kita niyo. Amo yan indeng hamanga lang ta hatungaan sin nasabot ta sin adlaw Jumaat. Tumtumon sin kita niyo bang magkhutba na suway dumungo. Min ahkami salatul Jumat annahu la yajuzul kalamul imam. Di yato makajari magbisara kita. Di yato manjari magbisara. Bangin imam nagkhutba na. Inagis na Allah Ta'ala wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila mawasa yung Qur'an, dungog kamo. Dungog kamo, iwan hundong kamo. Mura-murahan kaulungan kamo. Lang sinma'u lama wala ba'dul mufassirin lang sin kaibanan ng mga magtatafsir innaha nazalat fil khutbati timurun siya ayat iniha pag khutba ngiyanan siya Quran ya supaya makarungog in manusia yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikan in sabda sin jungjungan ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala sah faqad laga wa man laga la jum'atan lahu inati sin sah hundong kau naisiyusuin ni miyan bihat to nakapag bisara siya sin bisara amun dusa yung pagyanlakan naway resab Jumaat kanya hamuk hadith man takallama fahuwa kalhimari yahmilu asfara na bugat-bugat ini waladina yaqul isiyusab ini miyan isab ansit hunong kau laysat lahu Jumaat way resab Jumaat hangkan na siwo dain tao nagbisara iban silimang wayre sab Jumaat kanya. Wayre sab Jumaat kanya. Damikan nasabot din ka Nabi Hurairah idha qalat sahibuka al-yawm al-jum'ati ansit wal imam yaktub faqad lawha. Damikan ni siyo imyanin haraig mo hundong kaw na wayre sab Jumaat kanya. Bangin imam na khutba wayra Jumaat niya. Nakapagbisara sa sinbisara inhati sinlaw niya al-lagwa Maulaga, al-lagyun ithm dusa. Wa idha kanat ladhina yaqulu lil mutakallim ansit wa huwa fil aslul ya'muru bil ma'ruf. Bang imyanin tao ha nagbisara hundong kaw,
In karya salin niya to, nang daak siya pumarayo, sumakawa, masi-masi siya, di makajari. Hangkan nabi na sinsambat, aun waktu, inhinang pag-ianong tamarayaw, bang isab siya liangan hawak to yaon, di mura manjari hinangun. Ha? Di mura siya manjari hinangun. Biya si mga magsalawat, inang marayaw, sa bangin hinang salawat yaon, bukon isab siya hawak to sin pagsasalawat, di resad ko manjari magsalawat. Biya sin mga mangiiniwe ini. Intao magbisar hadlaw Jumaat, bang biya, dungdungan sin pikilan sin kita, langon mintaw parungon, hinang marayaw sa to. Sa alam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibo da intao limang, iwan sintaw nagbisar, wira Jumaat nila karo. In kalagguan sinadlaw Jumaat. Sumakawa, damikyan patumtum. وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْمَأْمُومِينَ حَالَةَ الْخُطْبَةِ. Ha-imam, makajari siya magbisara. Hakaibanan mga ma'mum, hahalin siya nagkukhutba. Uni maksud ito, يَجُوزُ لِغَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِلْمُصْلِحَةِ. Makajari, hakaibanan, tinabukun katan. Bukun ito katan mamisara. Sa hambok din kanila, in maksud magpaamu. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama sa'ilan, sabab in Rasulullah nagbisara siya in siya nangasubo. Wa kallama huwa wa takarrara dhalika fi 'adatin qa'idatin. Kallamahu fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da sahibi wa kallamuhu halat al-khutbati fima fihi muslihatun ta'allum. Nabi ana sinsabat in Rasul sallallahu alaihi wasallam ito nakapagbisara siya. Bukas aon din nga mga sahabat, nagbisara sila. In maksud dito, hipagpaamo sa jarihan. Di dayat to din nga mga kasasat hakaiwanan. Sabab, mahinan nga to, in bisara sinambok magkhatib, sambungan sinambok amon lang ta nakapatumtum yaon, mapokus damat to, hatungod na sila din khutba, buko niya to hikasasat. Kung biyasin magbisara ka haraig, way un connection matupa khutba, amon nagbisara yung makukutba yaon, way rum connection mo ka imo, na niya to makasasat siya. So may nang doa topic, bukong biyasin bisara sin magkakatib, siyang bungan sinambuk yaon, imaksud pa tulon inya to connection siya khutba. Biyan mga kiulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Damikan la yazujul liman yasma'u al-khutbata an yusaddika ala sa'ilin waqta al-khutba. In maksud, di makajari, in makarungog, amo na makarungog khutba yaon, pagkus magbunal siya, hata unang asu. Sabab mayta, lianna sa'ilal fa'ala ma la yajuju lahu fi'lu. Sabab intaw mga suhu, di ato makajari, himinang siya. Sabab liyangan ni hinang nito. Yani di manjari intao mga suhu, din doon halam sin khutba, bang aw nagkukhutba. Pag nung sa sin khutba, ben mga suhu siya, inaturi makajari. Amura injari lang ta in magkukhutba, in umasuhu siya mga mumbang sa upama. In maksud, inya to hipagparayaw. Sunnat damikyan in magsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam mang takarunguan khutbah sumakawa la yarfa'u sautahu biha. Sebab dia aja makajari pa kusuhun tayong salawat. Damikyan sunnat da isab in umamin kita hadwaah sin magkhutbah bang dia mga aun ha khutbah sayon magdoa siya sumakawa di damisan di da isab ta pa ang katunin limata iwan long tabihan pa kusuon intingubsin kita. So murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na mo dito in kahalan atau akan indeng ha mga pangadyan tarum ini hatungod sin adlaw Jumaat. Mataod pa nilang ta sabuton sin kita no kalukalo to makontinue ha adlaw simbiya sin ini hasusungon usbu'in insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.